Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa Islamu amuru imana abani namwe. Nongeye kandi kuramutsa ndabifuriza amuru imana mu banyu no mu byanyu. Ari mu bihingo ine igizisi mu buseruko bw'isi, ubumanuko, mu burengero ndetse no mu buraruko. Dr. Swale Online TV ndabaramukije. Imbere byose mbanje kwikinga ku Mana kugira ngo iturinde Satani yavumwe no gushima Imana uri n'ijuru n'isi kuba dushikaye kuri umwanya n'ino saha. Hariho benshi bifudusha kuri umwanya ariko bitakunze, ariko je nawe turi bazima no gushimira nyene icubahiro muvyeyi wacu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, yitwa umuvyeyi wacu gitwararika ineza y'abenegihugu, umutekano, amahoro kuri rusange kuri bose. Aragara ku ngoma imyaka yose nabo basangiye kuyobora u Burundi n'abarundi barabikwiye. Imana ibahereze kurama cyane ubuyobozi bwabo. Nyuma y'ibyo onya, Dr. Swale Online TV nagarutse ngomye kuvuga kuri bajye ba mama ukuru guturamakiriza mumve kuri bajye ba mama mwama muturondera mutubwira ibibazo mufise ku bagabo banyu biki n'ibiki, muga imbere yuko ntanga inyigisho zerekana ukungene abagabo banyu bashobora kurogwa bagatwarwa n'abandi bagore, ariko kongera kandi usubire kandi turabe mu buzima busanzwe ingeso zanyu mbe zimeze gute, inyifato zanyu zimeze gute, kuko numa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga yuko nta mugabo mugabo akara cyangwa ameze nabi ku mugore yitahura ameze neza. Aho twashiho kwenti, ariko nawe birashika bigashoboka kuko uburozi burahari bwazanye na Haruta wa Maruta mu gisagara cha Babyloni, kandi nari yisemo katika hizi nchi za nani za unani uko katika nchi za Washia. Rero kuri mwanya icyo nje kuvuga gikirero nje kwerekana ukungene abagabo banyu batwabwe, ingene mwibuka abagabo banyu biciye ku miti. Birashoboka ugasanga ninge sombi zari nyine mufise zituma abagabo banyu babayahana kunda abandi, cyangwa bigashoboka ugasanga ninge sombi z'abagabo banyu nyine bafise zo guheheta, kuko ari abagabo babonye umukobwa arenganya isuki nini bagiye kuraba, mbonye umuntu yafite isuki to bagiye kuraba. Bimwe ushaka gusanga ari ingeso mbi z'umuntu abafise, ko n'ingeso zitameze neza hari umuti wazo kugira ngo zibere neza. Ni kuvuga iki bakoresha ikirere? Ni kuvuga iki bakoresha ungera babigeza kugira ngo batware abagabo banyu, kugira ngo barogere abagabo banyu. Ndi kuvuga uburozi bakoresha mu kuroga umugabo cyangwa mu kuroga umugore. Ndi kuvuga rero uno munsi uburozi bakoresha abagore mu kuroga abagabo banyu, kuko hariho abamatondera bati wara doctor ba mukobwa rantu umugabo byagenze kunukunuku babigeze gute nuko babikora. Ni kuvuga iki batora bimwe mu bintu bimukomokako uwo mugabo ari umushatsi ari amakanda yiwe cyangwa ari bijya byavuye hajya mu gihe haba hari ikiganiro hagati y'abantu bakuze, cyangwa akamwabura inzara nk'ibyo bonye. Ibyo nibyo bakoresha, cyangwa bagakoresha igitambara. Iki gitambara iki umuntu yihanaguza mu maso uyikora kidukumbi cyo baragikoresha, cyangwa girane bakamutwara iki, bakamutwara ibintu by'ubunyakwaha bwiwe barabikoresha bw'umugabo, cyangwa agatora iki bakafunga amafundo bagashagiragirane bagahurira ahantu bakavuga amajambo runaka, cyane bakatwara iki, bakatwara inzara zabo bakacabicanga n'ibintu bimeze nabi, bashaka kubicanga n'amaraso y'umutinyanga, cyangwa bakabicanga n'amaraso y'uruya rwapfuye. Ibintu nk'ibyo onya baje gukora ibyo onya bakacabicanga n'imfungwa bagira bagaburire, bakacaga ibifungurwa cyangwa agashaka uburozi. We mukobwa urabimviriza, ushaka ufite umusheri wawe yatwawe n'ubundi, cyangwa ushaka ufite umugabo wawe akayatwaye n'ubundi,
gerageza undonje hakiri kare kugira ngo ndagufashe amazi ariga inkombe kugira ngo umugabo wawe agaruke. Uburozi buriho kandi burakura. Kuri ubwo rero natwe dushaka kugufasha umugabo akakugarukako, umukunzi akakugarukako, cyangwa abagenzi bakakugarukako, inyatsi zikakuvako. Murakoze cyane rwose. Ukeneye kubaza cyangwa ko dushaka kugufasha, tora nimero ya telefone guteranya amajana 272 62 981 462 cyangwa guteranya amajana 272 62 889 725. Murakoze cyane rwose. Imana ibahereze umugisha.